Nobody sees. Hola, som alumnes de Gestió Administrativa 1 del Centre López Vicuña i en la matèria de compravenda hem realitzat aquest projecte que es diu Navidad Sol, que el que consisteix és en fer, nosaltres hem fet aquestes figuretes de Nadal, les quals vendrem, i ho hem fet per tal de conèixer el procés de compravenda i també per poder recaudar diners per al centre social de la Col·legi Jesús Immaculada que queda al costat del mes de desembre. In the plain sight, like stars in hiding, you and I burn on, put two and together forever, we'll never change, two and together, we'll never change. Nobody sees, nobody knows, we are a secret, can't be exposed, that's how it is, that's how it goes, far from the others, close to each other, that's when we uncover, cover, that's when we uncover, cover. My asylum is in your arms. When the world gives heavy burdens, I can bear 1,000 times. On your shoulder, I can reach an endless sky. Feels like paradise. Put two and together forever, we'll never change. Two and together, we'll never change. Nobody